अहमद मरुई पाउसिंग केस एना यलोमी कन्नन बचंगसिल पखोंजंग कंसिलले अमदी तुंगी मिरोल बु मरेबाग नुंगसिबगी ममी ताहनबा पथौताय हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वासना फोंदोक्रे खुरुमजरे में ताबिब सिंह तराम नोक्सबोलोना पाउ संदों पिजरे कांगलेपा स्टूडेंट्स एसोसिएशन केएस एना लमदमसिग येलोमी सिंह कन्नन बचंगसिलप खोंजंग कंसिलले ngasi केएस की थोमी सिंहना लंफेल पार्ट लेबा इम्फाल वेस्ट की डीसी कॉम्प्लेक्स ता थुमजनख्रे मितोपना लेंगा की सुपली पाइबी यारोय येलोमी नतबा बोट लेप यारोय येलोमी सिंह साक्थु मितोपता पिथोप यारोय युमदांग बना मपु ओबी यारोय मितोपता लेंगा सुनबी यारोय कांगलेपा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी निपाल दा येलोमी सिंह रिजर्व तौगदबनी हम चलगा रिप्रेजेंटेटिव वखल खाबु हाइना केएस सेना संसद खोंजंगना इम्फाल वेस्ट की डीसी उनन होनबदा डीसी मसा लेरमदबदगी डीसी ऑफिस बिल्डिंग संफम छोलोसिनखी केएस की प्रेसिडेंट एम लक्ष्मण तालिबा दाबी से फंग फाब खोंजंग संसिनखी हाइखी अखोगी असेंबली दा अखोगी हौखिबा अखोगी जुलाई 19 दा अखोगी असेंबली हाउस दा ऑनरेबल सीएम ना थंबी की वफम हाइबदे मिदो म्याजा सिंह की असिंग असि लखथोना बेदमक्ता अखोगी ऑफिशियल जिंग तानर कान असेंबली लोर कान थौला होट कने हाइखिबा लोइना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी निपान होर कान असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी खुदिमा रिजर्व तौबसी का मरी लेना केएस यावना अखोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी की अखोई मिहुत सिंह सेंट्रल सल तक्सिन मिनसी हाइदा थंबी की वफम ngasi फावदा असेंबली लोइखरबा अदुगा मतम असियमना कुइरा फावदा थबक तो ओथोरक तबसी की मनुंग ऑथोरक तबसिना मरम होरगाना ngasi केएस की थौमी सिंगना ngasi अखोई मिदो म्यान जासिंग अखोई संसन बेदा ख्वाइदिगा चौबा थौदांग लौविरिबा अखोई इम्फाल वेस्ट की डीसी की ऑफिस ngasi अखोइना लोसिन जबने अदुना अखोइना ताजरीब डिमांड असे अखोई येलो मिसिगी हिंगबमदि सीबगा मरी लेनबा अदुंबा अखोई खोला अमगा ओइबना मरम होरगाना केएसना तालिब डिमांड असे फंगदि फावा हनबा लेतना खोंजंग असे लेप लेतना जंगि जगनि हाइबमसु अखोइना थमजरे तुंगी मिरोल बुमरेबाग नुंगसिबु ममिताहन बमथौताई हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वासना फोंदोक्रे वाफम से मिनिस्टर नंगसी बीजेपी ने सिंधुना इंडिया पुंबा पांगथोकलिबा मरेबाग निंगबा थोबसिंग कैखुनो उत्प तोरंगी सरोमा ओइना मणिपुर गे थोबसिंग कैखुनो उत्पग मरी लेना फोंदोकबनी वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वासना लुसिंगदुना नुपिलाल कॉम्प्लेक्स ता लेरिबा इमा सिंगिंग सिंखुबम थंगाल जनरल की मोंगफम एमजे एवेन्यू दा लेबा महात्मा गांधी की मिटम बीटी पार्क ता लेबा सहित मिनरमदे कैसांपा ता लेबा हाइपो जादोनांग की मिटम दा लेसु कटकी कैखुनो उत्पगी थोरमदुदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी हंखलियन मणिपुर डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन अदिम पानमई अमदी बीजेपी की थौपुब क्यासु सरुक यादुना थौबसिंग खुबमदा लेसु कटकी मिनिस्टर विश्वासना भारत अमदी मणिपुर ब्रिटिश की मखोतगी निंग तमना होनबदा मथोय कटखरबा अथोब क्याबो निंग सिंग मथौ ताई मखोयना लौखिबा थौदांग इकाई खुमनदुना ngasi लेबाक सिन थोंगना इकाई खुनो उली नेशनलिज्म अमदी पेट्रियोटिज्म की वखलोल सेलहंदुना लमदम असिबो मिटोप की अकन सापुदगी ngakthokpagi वखलोल तुंगी मिरोल सेलहनबा मथौ ताई हाइके उम्बा अखोगी नेशनलिस्ट की वखलोन अदुगा पेट्रियोटिक की ओइबो वखलोन असिना अखोगी तुंगी हरुकलिबा आंगांग सिंगना हारुन सिंगस्ता अखोइना सिगुमबगी वखल जे चुहल्ले हारकांदा नेशनलिज्म हाबसि करिनो अदुगा अखोई लेबाक कमाइना अखोइना ngaksekani अमदी अखोई इरोमदम अखोइना कमाइ तौदना इंडिपेंडेंटली अकनबा अतोपा मियान मचाजिंगी अखोगी साफुदगी अखोइना करमाइना ngakthokadage हाबगी वखलोनगा लोनना अखोइना अथौबसिंगबु अखोइना सिगिदमकदा कथोकपिखरबा अथौबसिंगी मफमदा अखोइना लैसु कत्तना ngasi अखोइना निंगसिंगबा असिना तुंगदा लाखदबा चारोल सुरोलदसु अफबा अमा ओहोनबगी पांदम अमगा लोनना अखोइना ngasi पांथोकजबनी डॉक्टर अमगी तौफम थोप मथौ सबसाना पांथोकपिउ ट्रांसफर ऑर्डर थोरक लगा निंगाई तोबगी हिन बिथादोपिउ हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जेंटे कुमारना ngasi रामलमपाल हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांथोकपा डिवार्मिंग डे होगदोपगी थोरमदा हाइक्रे मिनिस्टर ने मखाताना फोंदोकिबदा सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम की मतुंगिना सिंग दा ट्रांसफर ऑर्डर थोरकपदा तोला तारब सिंग सेवा तोबनी खन्न सटपिउ हाइखे we have a review. Aku cek di cek bahagia, betul. Resolution tu kita tu. Jadi kamu ni yang kira doktor apa doktor ni hendak thade kalau dia berkim sih. Dia siapa doktor hendak thade harus sih. Kalau kita ni tahu ada ni. Kadang doktor mah ada perpui dia ada thade doktor. Mapa macam patah. Anak macam ni mapa stroke tu ni harus. Jadi lain tempat ni dia tempat kali kalau lain tempat dia. Hasilkan dari bayang di sebelah tu, berzat sebelah tu, negara di sebelah tu, ada orang
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄꯤꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩ they are treated just like God but just to the contrary ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ as I very very sorry ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ earnest request to all our medical officers working on this week madana yaragani mai professional extra kita tu yebiraga amagi shuma ki life step to hona se request of Directorate of Health Services Manipur Muslim State Health Society Manipur Anina Punna Sinna Pangku Tormaduda Health के Parliamentary Secretary S. Subhasita Health Services के Director के लोकेंद्र Family Welfare के Director के राजो Health Services के Additional Director S. रंजित सिंह अमसुंग Education के Additional Director के S. लाल मनी नमर Music Minister के S. सुभाषचंद्रना angang singbu masamo fana lainin ba diwaming ge hidak asi pitak biu masida miyam namating pangbiu haike nursing staff sing health center sing community health center da leiba koina bakshi koi kumanana kadai da anang da bijed ho leuri kana kana inasa bijed bi hebse asa sing ke talai ari anwar gi central worker sing ke to budan aduna koina पिक्चर है कभी कोई साइड पर भी की बात डॉक्टर से पर भी के बात देखते चाकू पर दैवास में देश में फंक्शन जिस टाउन में है जो कोई बारों तक जो कश्मीर बारों की लाइफ आई लेगी इन तंग मुंडरा नाम इंजन का इंजन ना लेंदर में मुझे पता कोई तो भी नहीं पता कोई इनको भी पता है कोई इंडियन मानन सब कुछ नहीं पता है नहीं ना Lao People's Democratic Republic के बेटियाने दा पांगथोकपा Essence India Dialogues Ownership के कुंगमांग सुबह Anniversary Celebration Conference दा सरुयारिब Chief Minister N. Birena ngarang Laos के Prime Minister Office दा Minister खरग उनदुन वरी सनखरे वरी सनबदु दा Chief Minister N. Birena Manipur गा मफमदुगी सिंजा का मानव क्या लेरंबन नुंगाई फोंदोखे लेबानिगी मरुइना North East State सिंगा Tourism अमदी IT sector दा पुन थबक तोमिननबगी अपाम्बा फोंदोखे Sangai Festival da Minister Singh Saruyana na bapong pagluin na batan torkani hay bawapunso talong kihari. Look East Policy si Prime Minister Narendra Modi na Act East Policy untuk tuna South East Asia country singa hena naksina na bahon dari hay na so Chief Minister na pong dong kihari. Laglaba Independence Day gi thorum da pamno thodok thok na police na mafong kaya da kan mong ong section thorong lokolakli. Imphal East Police na ngasi Mahabali kabui khul da thibong witabuk satakre mi phame pundi yaw kide. Imphal East Police ki Additional SP Operation M Kumar jina section thorong lokal basi matang da wafong kaya thamlakli. Imphal East Police na makata na SARS kodone na SARS Operation satabani pamlok su bani asina Mahabali kabui khul dani oi na chingni ngai mo mo ge leite ayu mo satak se yaw da ba ko gi application ti bongam da ba kara ma je ko ni pick up to makata ra pang de ko su fok da na ba police ni am kana ko nei hai se Amorabla Thawal District Commando na sunga se nupi police kaloni na Thawal Ketwi lekai da angan bayukta nupi yongna punna myoy sani gi matakta verification sa takre saktak se yom da ba myoy mga makatana verification gi damak Thawal police station nakre Ziribam da laiba mahi sang kaya MSF District Committee Ziribang volunteer sing na setna yang kre MSF District Committee Ziribang President A Razibna Ziribam da laiba mahiloi sang ayamba wadapana pik thale leifam thokpa oza masing suna leitre lambithong fatabana oza kaya masa masa ge school da laktuna mathok to ngamdre athoba matam da sarkar na miyang sangbidrabadi MSF Ziribam branch na sabsaba thabak lokhalagni haike स्कूल खरा अमदना छात्र लेरगा ओजा लेतबा खरा अमदना ओजा लेरगा छात्र लेतबा खुदम मन पीरबदा विधाननगर की प्राइमरी स्कूल अमदि दिबों खनो की प्राइमरी स्कूल असे ओजादि ले अदुबु छात्र दी अमत लेत्रे असुगुंबा असोइबा मयामना पिक थलब जेबा मसे अदुम मसी भौबदा एजुकेशन की लमदरी सोथदन लेरी थोंगी फिबम फतबना मरम ओरगा गाड़ी मतम चाना फंगदबा ओजासिंग मतम चाने स्कूल काबा ngamdaba asuguma kaya asi mari lenabo authority singna mining jangani amasung ngasi phawda asigi phibam leina leina mari lenabo authority singna kari su khangdabugum mabi usaga usallaga leiribasi aikoigi
mahiroi kunai gi damak di laibak thibni loina Jiribamda 2015 da contract oja khandra matungda permanent ju ta government gi oja ne ana recognize to group matungda ekoi gi masa gi duty oja gi duty bu thadok lam laga mapalamda habidi Assam University umba Manipuri University umba atopa tongan department sinda makhata na larik tamthaduna masa gi duty asi thadokuna leribasi Manipuri Student Federation na atu matamda mi yang chanjalani loina na action lokalani Swachh Bharat Mission की मखादा अकोई वे फिबम लू नालल नबा अमदी अमांग सोई मफम साना थंबगी पानमदा लमफेलदा लेबा PHED इम्फाल ईस्ट के ऑफिस दा लमतु सिंगदोखरे डिपार्टमेंट की स्टाफ के आना सरुगादु पांगथोकेबा लमतु सेंगमी तोरमदुगा मरी लेनिना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्फाल ईस्ट कैसम रामेश्वरना मिपुम खुदिमक मसामो फरबदी लेना तिना क्यादगी ngakthopa ngami yum-yumda lu nana thamagum isa की ऑफिस तसु लू नाललबा मथौ ताई isa की ऑफिस के कोइबदा मोसिलबदी isaदा अरुबा फिरोल सेट चारबसो कोइबु फिबम मोलबदी हक्सांगदा अनाबा क्या संदोकपा याय मदुदगी थेंगनबा ngasi lamtu sengwi thawasi sathabani haiki yumtong kuding toilet saba lu nana laiba mi si masama uparabadi aina tina sin chendrabati chaukat palaiba mawai kani haibagi pandam se maka koiki social service ci tawraga mayamda punguk ko haijabani koi masigi matungda tarik tara mga bawa tongan mafam tsalaga koi campaign tong se kami tarik tara mga solution bagi thora mama koi tisi forum parta laiba koi tisi office impalis kita thorom ki closing tong Hausi Paul Martana ten babre matang lomenase ngasidi suara jingge tule kari no tu ti cha musi kari gau sa sidi yoshi ga ni he masigi yoshi di tata tiskoni ne dudi sanagi mohut yang na sinba yamre Upon a fitness center na Sinjaba Manipuri prize quality chawba competition 7 state level transformation challenge 2017 pangthok charagan competition si tha ahum gi manungda arumba yamna henba amadi yamna watpa miyoi singna masagi normal weight thamduna chung firal jaba henba changdam naban tha ahum gi manungda hakchang su bhawba aduga 1 lakh prize su phanghoba upon a fitness center for better health society Sky Hospital da world class interventional cardiology ki kudong chab le jare operation togdana heart ke ahobo menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongba gi layeng RF ablation singba chahi ani de hen Sky Hospital da mai part satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatanabiu ningam hogdana ba hana booking tawbiu Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. New Light Public School, Kanchipur, Old Palace Road, a co-educational institution under COSEB. Admission is going on for class 11 science for compartmental exam pass students. Special classes to be arranged, hostel accommodation inside school campus. The best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Jerome Hotel, Palace and Resort, first Manipur 3-star hotel in Guwahati. Rooms with free Wi-Fi, breakfast with tea, coffee, Manipuri lunch, dinner, high-tech conference room facility. Jerome Hotel, the brand of Manipur, has a new hotel at Guwahati with Jerome Palace, address Paltan Bazaar, next to Bazaar, India, near Nepali Mandir. Break में तुम दत्ताराम मोक्सरी में खता boxing
British ki makhutagi Manipur bu ning khat tamno hona bada subut thodang lokhiba haifo zadonang ge kaisam pataliba zadonang park ta lamtu sengbi thok chathakre Sagolban BJP mandal sin pangthokiba lamtu sengbi tormaduda Sagolban Kendru gi hanagi MLA Dr. KS Loken Ward number Kungamari gi ex councillor Kalan Songlu amadi Sagolban BJP mandal gi Vice President Dr. Ace Ruhikanta Sarmana Sarwaki Sagolban BJP mandal gi President Dr. M Birsendrana Zadonang ki pangthok ka daban ningsing thauram numita khudong sana ranga sige thorma se pangthok pani maribak ningba thoba sina lokto thodang boy phine ningsing ba mathau tai haiki Patriot Day gi amusuna celebration to sigi saruk amoina state BJP amusung natraga Manipur Pradesh BJP Pradesh na sinara ko ki matungina ko ngasi di jarawa ipo zadonang gi Paksi sentuk pergi program saya pun paket cakap Dulu ni magi limit tarikh untuk 29 sudah dulu nana function nasi pangtok ko yana ba ngasi sentuk cakap ni District Health Mission Society Imphal West na sinduna National Deworming Day ki thorom RD Wing Lamphel pangthok kre thormaduda District Health Mission Society Imphal West ke District Mission Director at Skula Family Welfare ki Officer Dr. L. Indira SDPO Zamini amadi Ragini Devi Susuraki sahi amadagi taramapal phau manung leba angang sing da hidak pithakhe angang singbu tin leitana ba hayang pangthokadurba handak saigi ani suba round gi National Deworming Day thorom Imphal East District ki oina ngasidagi hokre Soibam Lakai Community Hall Porom Pata District Health Society Imphal East na sindra hawdokpi ki thorom gi saru ama oina Mairi sin rally am susakhe ngasi hawdok ki thormaduda ICDS Imphal East ki District Program Officer KS Barpananda CMO Imphal East Dr. KS Indra Imphal East ki District Family Welfare Officer Dr. T Nilakanta amadi ZDO Zone 2 ki DI TH Zadumani na saruyaki CMO Imphal East Dr. KS Indrana angang singbu laina tina kadagi ngak thopa ngamna ba diwang digi numit asida hidak pithak piu school amadi Angalwadi Center singda hidak asi pithak pagi thabak sathagani masida saru yahugdaba angang sing laklaba August ki tang taratareta Move of Day numita pithak pajagin haiki akoida hugdok chari bisina maram oraga hayeng si sahi amma phabadagina sahi taraga mapan suba bhaugi da leriba angang sing je whole population da leriba age group ki angang sing ji elbenda zone hariba guli si bizaraga akoina moisi til leraga di akoi I walan ba amadi hakchang da akoina sagi thaki bigi kana ga do pasang sing je jai tin du na punung da sathok tana angang ji saujan thiraga di ayang mai mental gi development ji brain gi development kar ji walak panina ayang mamana baga school da khangde after school khangde sida magi brain gi ason baji lairaga di masina yamna weakness ama oigani habagi pandamda tina laina sendana baina gulisi pijabagi thabak tawjabani Sajiwada leba Manipur Central Jail da SIV Intervention Center mahangdokre FSI 306 na support torga Nirvana Foundation amadi Manipur State AIDS Control Society na sinno pangthok ke thormaduda Max ki project director Valentina Arambam Sajwajal gi SP Fenet Fang amadi Nirvana Foundation gi secretary Sobana Sorokaibam na thormabusing oike thormaduga mari lenina Valentina Arambam na haikibada matamamada jail manungda SIV intervention gi mafam pangthok pham leram dabadagi awaba adu ngasidi koklagani jail gi inmate singna masigi kodong sablobiu haike we expect more privacy we expect to give more privacy to our inmates in terms of counseling when we do the counseling we expect that it will facilitate prison inmates ma'am say voluntarily masa gi testing taunaba masa gi keno ayaba yauraga voluntarily tawbase khara ngasi privacy se khara phangagadi adu tawbagi thajabadu leijai aduna I hope that asi tawra matung sida prisoners akoi inmates ma'am se masa na yamngaga voluntarily hena thupirau aduga keno tawbiyu sigi facility sigi kana belobiyu Manipur da HIV prevalence is very high. We have more than 24,000 people who are infected with the disease, and
HIV khatang natana, we have a lot of people who are infected with hepatitis C also, and these two diseases or these two problems are a big issue for all of us, and we have to realize that this is a serious problem. Veterinary and Animal Husbandry Bisnupur PSAD Morang Division Amadi District Malaria Officer Bisnupur ga khosam naduna Tera Khongsang bi Youth Voluntary Club ne sinduna ngarang Khongsang bi Bazar Community Hall da hui samarom anti-rabies vaccine kapthokre lekai sin thungna kang hida kapthokpage loinana apaba thangnabi sing fanganana pandamda physically amadi blessing powder yanthokre Tera Khongsang bi Youth Voluntary Club ki General Secretary PS David Singana sing isau no maram oiduna sohalakpa yaba laina tina kaya ngak thongna pandamda thabasi paikhatpani haikhe sing sijinaba yadaba mahimatai kaya amro ma lakadaba leriba sidagi kannabagi damakta sinjalangjabani. Combating violence against women for college students Haibatimda Nongwiga awareness program ama Porompata Leba Modern College the Pangtokre Manipur State Commission for Women Sindhu Pangtokiba Tormaduda Commission ki chairperson Dr. K. Sovita Modern College ki principal Dr. K. Biren Commission ki member Soibam Nilima Amadi Ranjita Golmaina Sarwaki Commission ki chairperson Dr. K. Sovitana Nupi Sathriba Mute Mine Kayasi Hantan Bada Mairoi Nupi Singe Subatolang Lay Mairoi Sing Tungi Yumbini Sama Sama Semada Tungi Yumbiral Wediba Mairoi Singe Subatolang Lay Makoibo Kanana Bahona Bada Miam Namating Pangbiu College Sing the Sigumba awareness program Makatana Satakini Haiki. Sina ihan hanba koi kongthang ni masigi damakta koina college da laiba mayam singa sida gyan ta handana makoi da tungi wakalon che koi samaj ma sep to ba se moi makutta leirabani habasi koina tahanabi damakta tonga tonga ba legal expert su koina moi ko yaujeri aduga maruina commission na akoina lokholiba daita mayam singa se makoi da gyan dana akoi da moi da awareness ma piba moi punung da leramba wakalon moi hidden spirit mayam se koina erase to hole harkanda akoina khaliba commission gi amna fajakraba protect society habase protect society while we are protecting our women pride haba asigi sida koina luxury commission gi role sigi wakalon sisu moi the insight to hongeni habi wakalon si loinana asugum si khoi pangtok sabani hauze amukana terme prematang lomenekse Ladies Fitness World Keshampat Junction Tidim Main Road Ihan hanbo oina hangdokchaba nupi khaktagi oiba fitness center ni Fitness center asida aerobics, Zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari adomna adomgi convenient oiba khudong jaba matam ama yenglaga sanaba lakpiu Hakchangi labor solakpadagi puchu singaktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidabak amatta ngarba upaidi Jolib syrup amasung Jolib capsule bu changne sinabiu Join the first Impal Trade Show 2017 starting from 1st August to 14 August at Hapta Kangjebung Palace Compound. Organized by Socialist Students Union of Manipuri SSUM. The main events are Sangari Lamjel for the first time in Manipur, Open Mukna competition, cultural show, painting competition, food court fun and marketing under one roof. There will be participants from all over India and foreign countries. Helping Hand Finance Service Pauna Bazar amasung branching da apikpa sendoi da group loan pizari lobiyu loinana hauzare tha amada anirak oiba lottery cum tender stop payment savings scheme lottery phawbada lakh mari ahangba share khara leiri yaubiho phone number 0385205178 or 8974877505. Hello Doctor. ISTV na sagol chen kuding numidang wala pung taruk tabang matam da sanduk sa live calling program ni lag batang tara sagol chen numita Dr. Dhanavir Singh Department of Surgery Jennings asina guest doctor ol bigani itna breast cancer early detection and treatment haiba sini adom na call to biya kada bai ko phone number 24423336
Amokson na tramnoksari makata boxing Lemramda leba Sadu Siru waterfall asi mioi kiana nomagi leptani yang balaknari mafamasi lak leba mioi kiana waterfall asi koi beda mosin bagi sangdi nomagi hengalakli masina koi bagi pibamda pollution thola pa yapi pibamda leire Manipur sarkar na tourist spot sing sangwat apa tabaka pakalak leba sing manungsana Sadu Siru waterfall asi sumiang sangduna waterfall asi koi beda mosin leba se amadi waterfalls yengba lakliba lamkoiba singi marakta society na yadaba maongda thabak sathar ko yoriba se athuba matamda yenching haningbagi apamba lamkoiba lakliba mioi singna faunari satkiba hing nongaida Imphal Dimapur lambigi mafam amada sing ningkhaibadagi gari kya panduna leire hari World Biofuels Day thorong mari lenana pending competitions ama palace compound leiba lamnan masanglal pangthokre Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India get miyang makada National Yuva Cooperative Society Cooperative Limited na sinduna pangto ke bathormasida mayro kya na layak pa sangdam naki NYCS ke District Coordinator KS Grayson na pangto leba competitions asigi maram da wafam kaya ISTV News ta thamali ngasi ki program silibasi akoina painting competition mainly for empowering the youths and to give vision for the youths who are very talented in various ways, especially in painting. So this painting competition will definitely be entertained and taken up by the Central Ministry, since we are directed by the Central Ministry, and it will be taken up to that level. Kekman amak samda sibak sang maleramle masak mameng khangdok nawa polis na thabok lokat kre. Loy salok namro boxing amukan pizri. KSN yalong mi kanan masang sila pakongjang kansilok le. Amadi tunggi mirol bu mareba nungsibagi mami tahan mamatong tay haina Wax Minister TS Biswas na phangdok re. Hoje pabog dia Stephen episode paw matang slow jere meng tabe puno pomukana khunjre.